So naimbag na malam tayo manan amin kagayam ken kakabsat mi. Welcome kayo manan dati programa tayo Janice Live Show. Ito nga aldaw iti Domingo ket naimbag nga oras tayo amin nga sa kapada. Nga awan iti labas na ket ati nga ron apot mo na nga kanta nga income ipasabot. Kada kayo iti daytoy aldaw iti Domingo ket hindi sa dinuman nga ayan tayo nga parte iti sulit ti lubong kakabsat taya. Hintayo amin agdidin ng gay agkikinnawiwit manen iti daytoy nga oras ken kanito Philippine time 3:35. Ayan 3:30 ko na 3:35 met gayamen gagayem ken kakabsat mi. So nga naimbag nga panagpuy-buya yung aminen nga sa ngapada aminen nga na-online iti daytoy nga page tayo John Ice Music Lanja iti daytoy nga programa tayo Janice Live Show powered by The Voice. Ayan. So dito yan tukmem apinalkang gagayem ken kakabsat para ka nang iti suamin nga mahilig iti tukmem apinalkang. Taman agi yulit kayo ay anyan nga or ay anyan nga or ay anyan nga or nusti unegyo ay nagdakkel tatulat tulat tulat nagdakkel tatulat tulat tulat nagdakkel tatul bigdala ka sayo. Para ka dito ngay tukmem nga pinalkang tilapia nga barbasan ko na dapay apo. Nabayagak ko to'y lupungin yung jak ay nga naramanan jak ay naramanan tay kun kunatang ananan aprusak mantaso aprusak mantaso aprusak mantaso puti pungan nyo nagpudaw talo nagpudaw talo nagpudaw talo lopot na kinupin mo ay nagadungapon abulabulabul nagadungapon 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 sa tapan ay nagnakatio ay nagnakatio ay nagnakatio bisial di pariyo nabayagak ko tayo lubungin jak ay naramanan jak ay naramanan tay kung kunatang nananam bilin day tiktatang ay anak ko ikakadramanan gayam tay nananam tay tukmem apinalkang. Okay, so sabay nga version apo. Sige, sige. Pare doon. Nabayada ko tay utang
Ngamitan saan laabumbay, di mabalin nga pagutangan. Bangkot kagaganasan, agkarautot ang pakungan. Nabayad akon, tay utang kun, ay mabalin kuman mangalan. Imbag langin ng tintinagan, saray inak ngailan melenengan. Ngamitan saan lang abumbay, di mabalin nga pagutangan. Bangkot kagaganasan, agkarautot ang pakungan. Ay nagay mastio, ay nagay mastio, ay nagay mastio, motang tibang ko. No basit tabo, no basit tabo, no basit tibo, mulot basit porsyento. Mabalinda pa'y agsal, mabalinda pa'y agsal, mabalinda pa'y agsal. Dati alahas yo, amin tayo umot, hey, amin tayo umot, amin tayo umot, tangin di bangko. Nabayad akon, tay utang kun, ay mabalin kuman mangalan. Imbag langin nagtintinagan, pasaray inak ngailan melemengan. Ngamitan saan laabumbay, di mabalin nga pagutangan. Bangkot kagaganasan, agkarautot ang pautang. Bangkot kagaganasan, agkarautot ang pautang. Okay, so itutuloy nilang na ako. Dahil may kanta nga, kapikan alibot. Yan. Kas na-inspired ka ti pararamas na itatapo. At alibot na ito'y kadua. Utso pulgada, dakkel ti banggal na. Habal palayin na, no malagit na. Ay agdilat-kilat, ang katay pa'y nudat tumang. At kapininanang ko, nangisip na tadamtisipit na. No mabisik, aglabot ang liwat na. Abungan na, amangan makita ta. Ay naminsan, nagsarak da nga dwa. Ni alipot, ken ka pinagupalda. Jay ulo, ni alipot ang nandana. Ken jay ngiwat, ni kapi ang dartara. Apay-apay bakit na itatangko, itangkit ka asip. Na ito'y alipot ko, anyang nga ulpit mo, apay ngintulok mo, ang naman ta ulo. Basit nga ulo, nangisit nga ulo, kuribatag nga ulo, nalaylay nga ulo. Isut pinaipit mo, basul mo ula kay kunanina ng apay pinalusutam, kay tatarakin mo, tanay ito'y ngay kapit sa unayen, inaasipig, alibot tatarakin mo. Eh? Hello, kumusta kayo amin apo? At alibot nilakay ko, utso pulgada, dakkel ti ulo na. Abal palayan na, no malagit na. Ay ang kilap-tilat, ang katay pa'y nudat tumang. At kapinikatugangan, nangisip na tadumtisipit na. No mabisit, aglabot at ngiwat na. Abungan na, amangan makita ta. Na minsan, nagsarat dangatwa. Ni alibot, ken kapinagpa.
apay bakit kuna ni tatang ko itangkit ka asi. Daytoy alibot ko anyan nga ulpit mo apay ngin tulog mo. Agraman ta ulo, pati ulo. Ulo-ulo, Santiago, yan. Ulo-ulo Norte, Santiago, kumusta kayo amin dito apo? Ken ulo-ulo Sur Santiago, Ilocos Sur, ti pamilya da Janice, Daniel, ayan. Ken kasama tin tiso amin nga Daniel family, dito ngay ulo-ulo Norte, Santiago, Ilocos Sur. Agraman ta ulo, basit nga ulo, isot pinaipit mo. Pasul mo ulang kay kunani nanang po apay pinalusot tamday tatarakin mo. Taday tingay kapit sa una yeah. Pinaasipig, halibot nga tarakin mo. Pinaasipig, halibot nga tarakin mo. Okay, sumay-sabay. Okay, so detoy, maulaw at Mildred para katigiti padadang mo unaw apo. Sala ak mamad, so pa exercise. Si kantay kapintasan, talang labasit tay tarupang. Kitay mo nga naahitan, sino katam pinaugudang. Buok mo nga nagulayan, pintas niya at laplabusanan. Tidakis na saan nga nila kay mo, diin ka isip sa ganaan. Saan met nga tay makibibiyang, no isulti pagragsakan. Uray pa'y amin kang kagat na yunam, sang likod pa ekstensyonam. Angin kumaisar ding mo kumaan, nilagay mo nga lipliputam. Tayo sut nangatlon kaniyam, hindi barbangisit ka pa ilang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Hey! Jakmet din mataros ang tiktik na imong analimit, Mildred. Kunak mo tay ka den na masawang din ka. Ipagpating at talarot kang kantik kapay lang amar marne. Okay, so para kalagiti apo, di na apo tilaot kadadayaran. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmet den mataros ang tiktik na imo analimit, Mildred. Kunak mo tay ka den ng masawang din ka. Ipagpatig at talarot ken kantik kapay la amar marne. Si kente ka baklangan, tila da pagpalpalag ilangan. Pa 24 oras ka nga online, puro selfie karga na the timeline. Kasanunat amin tay pamilya, di pa'y ikaw nga mapagserbihan. Kasi lang nga rodin tiyo bubram, ay walang tantis kang kapay lang. Manang ko at tapay oras mo, nga tanangin di tabiyag mo. Maan-ano mo nang isip ko dil mo, when mo narasay takikitay mo. Tinapatek may sadlakay mo, tay nakaklang kagat si bobo mo. Papudaw yung di tapos, ang di pintas ang napudno. Papudaw yung di tapos, ang di pintas ang napudno. Okay, so DJ Apo iti tukmem apinalkang nabayada kung jay utang ko. Ken kastamit ten DJ ngay kapikan alibot. Ken kastamit ten DJ ngay maulawak sa Mildred nga kunada. Ayan. So dagita apo dagiti kan-kanta ngayon tayo kinantay tata. So ladies and gentlemen,
Kasla akla, agin sa sexy akit at gundaway. Agin sa sexy akit at gundaway, apo, feel na feel ko ngamin. Apo, insa patusak pa iti. Insa patusak pa iti kastuin eh. Oh, di ba? Ken kasamitin. Yan, with matching nagnagan na detoy. Flowers pa dito yung badok. Ayan, maraming salamat dito nang itad ka dito yung abado. Miss Jonaline Duyan Sulipin. Ayan, nga dito nga Macau itat tagagayem kan kakabsat mo. Okay, kat kablawan ta kayo na nga rodan aming gagayem kay kakabsat mi nga buyat at tagagundaway. Ayan. Mabali na po nga pakisurat nyo, di kita naganan. Ag hello kayo lang apo tap no maibasak kaya. Kat dito yung monitor ko. Kat hang ko nga makita di kita yung buya. Iso nga, ag hello kayo lang tap no maibasak di kita. Nagan nyo, yan. So dito nga gundaway aldaw iti Domingo. Ano dito? Apa yan, mangan ka? Ay, kasta. Well, mayat, kasla baby lakay. Okay, so welcome kayo apo iti dito nga Janice Live Show. Powered by The Boys. Kadwa kita tadeto na tarakilat nga organista para kambal, para ramas, para tugkal, para apiras, binukudan nan, nalaing, pati rabi agari. Ay! Joke. Okay, so hintay yung arod na apo pag thank you. Isuna ka dahil sa kayat nga kablaawan. Kablaawan na kay sa apo. Apeg, paparaw ka? Wala. Kastoy tagigam ti Mike. Kas mo ta imam, kasta. Kasta. Ano yung pag-ngarabi? Ay, thanks. Yung pag-ngamanam tayo kakabsat, da kami manan nga kung may manglingling ay kanyayo, iti oras, dito yung oras. Alas 3:30 malem. Sapay ko ma, niya. Yan namalpas alas 8 tirabi. Malpas tulatan kakabsat ka dakay latang dingdingay kan magbuya. Ito yung napangit na programa ni Madam Damin Janice live show. Ikalugong ko nagwapo. Nagwapo din yung nagitod. Aray. Thank you kinagtad. Sapay lang kumata manayuan ng tuman. Napalaos ti ragsak nakakabsat di na pa'y mabalikasan. Agyaman ko ni Suna apo ka dito nang tad ka dito kalugong ng California ko na nagwapo ko na nagwapo dito nang itad ko na. Ayan, so maraming salamat kada kayo kagayam kan kakabsat mi. Thank you so much iti naka-add ato iti DJ nga panangan andi nga yulat tayo yung programa tayo Janice Live Show. Kayat kuman nga rudan nga yak knowledge zagit isuamin apo nga mang tartarabay mangit itibiyag dito nga programa tayo wan sa bali Kuya Press Romel Viloria and Ate Lorna Viloria dito nga Lorna Galario Viloria Adult Foster Home dito nga Waipahu Hawaii. Ken kastamit ni Manong ko Darwin Javier dito nga Riyadh Saudi Arabia. Ni Mami Aida Iida dito nga Japan. Ante Elvi Tutub Kawiran dito nga Oregon USA. Ken kastamit ni Ma'am Irene Ramirez dito nga Dubai UAE. Ken kastamit dito nga Honolulu Hawaii iti Ariola family. Kastamit ngay daduluan ni manang ko Joyce Rabago kini manong ko Ray ikini pare Richard Ariola Marimalet Sir Reds Ariola kini Jan kin kasama kini manang ko Bel Kabuslay kin kasama dito Vancouver Canada ni Ma'am Aida Angie Angeles dito ngay Lanay Hawaii may VFF Heidi Agtara Pordonio Valdez Ading Mars Garibel Agarpawag Kawili hello Auntie Belia. Kumusta ka, Auntie Belia? Kaya kasamitan kinimanang Agnes Romano Antolin. Kasamit nga dito nga Maui, Hawaii. Thank you so much, my sisi Mary Grace Ordonio. Isagire kini Kuya Glenn Isagire. Kaya kasamitan dito nga Australia ni Manong ko Wilson Rivera kani Abigail Rivera. Dito Saipan ni Manong ko Luliana. Kaya kasamitan agsuplitay dito Honolulu. Maraming salamat Manang ko Marilu Tarona Ballesteros ken kasamit dito Singapore di Goyang ken kasamit dito kayo amin gagayem ken kakabsat ko ida nga ahang ko nga mainaganan. Thank you so much iti nakad-ado dito nga Barcelona Spain Manong June Dasalia. Ayan ken kasamit iti nga London iti The Big Three. Ayan Sir Tony Bravo, Sir Jun Kyotcho ken Sir Bong Cachuela. Okay ket ko na ditoy from Ate Marilu Tarona Ballesteros
blessed, kunana. Ni manang ko Joyce Rabago, happy lang, I love it, kunana, super cool. Ken gasamit din dita nalulupay ni Sis Rowena Valencia, hello, sis sexy lata akanayon. Like you sis ko, maraming salamat Miss Rowena Valencia. Hello cousin LV Corbito, dita ngay Manila, ayan. Always sexy ading ko, kunani, Ate Joyce, ken kasamit ni pare Richard, wapo ni pare dun kunana. Wan pare adaddo kanu nga timmaraki kada nga isuot na nga kalugong itata jakman amon sundot naggapuan na dinamot kayat nga ibaga kanyak ta secret kanu kuna po adda pa pachiklet ni pare dundon ayan. Victorino Rania, hello ma'am kuno Sir Victorino Rania. Ines Kabalbag, pa shout out dito po ako sa Pinipin, thank you kuna ni Ines Kabalbag dita ngay Pinipin dita amat Milan, Italy. Ayan. Hello sis ko na ni sis Rosalina Resurrection. The Barcelona, Spain. Kuya Jun Dasalia watching. And Sir Jun Kyocho is watching. And also Sir Clarence Corpus Ariola. Kablaawa man ni Fidel Ading kanya sawain na ni Mrs. Emma Latta Kabatutubi. Ayan. So advance happy wedding from Sir Clarence Corpus Ariola. Ayan. Kaya kahit kung pagyamanan apo nitok mem apinalkang. Thank you so much for the support. Ayan. Okay, so dito yung timay sa nga kanta nga request gayem kin nga kabsat medyo pasensyaan nyo tataapo ko aginawaksa. Naalsam ti panag-riknak kasi naalsam pa ti panagrawan ko. Ayan. So dito yung apo Dance with My Father request. Dito may isang kabsat tayo ni manang ko Marilu Tarona Ballesters ita ngay Honolulu, Hawaii. Dance with My Father isagsagot na kano iti amana nga birthday itat tagagayem kan nga kabsat mi pero andun na siya sa heaven. Ayan. So Ate Marilu Tarona Ballesters, dito ti request mo, Dance with My Father. Kan kasamitan, para kinyayo amin gagayem ken kakabsat ni. So eto na po siya. Stay
still back, but would you stand back to live Sheila? I know you don't do it usually, but the Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep. This is all I ever dream. I know you don't do it usually, but you know she's dying to dance with my father again. Okay, so DJ Apo iti Dance with My Father requested song from Manang Kumarilo Taro na Ballesteros sa Tangay, Honolulu, Hawaii. Ayan. So medyo pasensyaan nyo Apo ko, tadakon ko na dati boses ko itata agpagpakaro dato'y GERD ko. Ayan. Dato'y GERD ko gamit dito maapo ko at nagpakaro apektaran na yan ka dato'y vocal cords ko. Iso nga kasta. Dispensaron yun Apo da kita banar para nanukwa. Numadlaw yun da ngay medyo umisplitan na. Dispensaron yun nukwan Apo. Kunana dito hello ma'am watching from Japan. Imbag amalem mo. God bless. Kunani Sir Arnold Duyaw. Ayan. From Sir Jun Kyoto watching now, pa-shout out sa lahat ng mga Kyoto clan. Sa lahat po ng Kyoto clan. Ayan, so naimbag nga oras tayo amin kakabsat. Salamat ading kuna ni Sir Jun Kyoto. Ayan. Thank you kunamat ni Manang Kumarilo Tarona Ballesteros. Zenaida Akob watching from Singapore. Kumusta kayo Apo dito ngay? Singapore! Ala, ingat-ingat kayo dito Singapore. Gagayem ken kakabsat mi ida. Ya, ket Apo, kasla ang angaw Apo nakabutbutong dati COVID kakabsat tatay kunada nanggag ko ti sabali kunada kasla wala lang kano dati COVID pero saan tayo nga barang-barangan Apo taawan kuman itinatay nga do doktor awan kuman tinatay nga nurses awan kuman tinatay nga frontliners kakabsat no hang talaga nakaro dito nga virus ngin tayo sang-sangwan itata gagayem ken kakabsat miso nga annad tayo laang ket salwadan tayo ti salud at tayo Apo yan sa dinuman nga ayan tayo ti lubong kakabsat annad tayo laang ket ikararag tayo ti Apo nga sapay ta ti kabiitan dasunes ket maawanan mo no adtan iti panglaban tayo kontra iti daytoy nga virus. Ayan. So maraming salamat Apo kadagiti so amin nga sharers tayo. Dagiti so amin nga gi-share kadagiti programa tayo. John Ice Music Land Japes. Janice Live Show. Yan, maraming salamat po. So dito yun Apo dito may saping request. Yan. Yan. So dito yung Apo, ipatas ko nga kantaan para ka dito nag-request kakabsat. Ang ko pa yung unay kabisado pero itry ko lang para kinyayo. Ken kadati nag-request kakabsat. Ito nga yung Temple of the King. Yan. La, sabayan dak Apo. Tabarang maalak matla ang Diyos usto na. Nung kumaala Diyos usto na akad. Pasensyaan yon. Agbutog aksapa yon yan. Napick up nan. Okay, so dito yung Apo. Hawan. Hay. Kaya nasa uwan. No, dito COVID ko. Ay. Happy man ka man. Okay, so dito yun Apo. Dispensaran yun no, ang kung maalangan na laing. Nang nangaroon ka dito nag-request ka kapsat, pasensya mo no, dakon ko na itry ko ipadas ko. Tatak lang ang kantaan.
a strong young man up to rising sun heard the tolling of the great black band. One day in the year of the pax when the bell began to ring, made a time had come for one to go to the temple of the king. There in the middle of the circle is there, searching, seeking, with just one touch of his traveling hand, the answers will be found. Daylight waits while the old man sings, heaven, help me. And then like the rust of 1,000 wings, it shines upon the wall, and the day had just begun. One day in the year of the fox came a time remembered well, when a strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black band. One day in the year of the fox when the bell began to sing, and when the time had come for the one to go to the temple of the king. There in the middle of the people is dead, searching, feeling, with just a wave his strong right hand, he's gone to the temple of the king. Far from the circle at the answer to what, hoping, wondering, thinking back from the stars he's heard of what he's going to see. There in the middle of the circle it lies, heaven, help me. Then all could see by the sign in his eyes, the answer had been found. Back into people in the circle is dead, giving, feeling, with just one touch of his strong right hand, they know how the temple of the Okay, so dito apo iti Temple of the King. Ayan nga inpagpadas tayo kikinanta gagayem ken gagabsat mi ida ket dispensar nyo apo no at iti kunkunana din tiyengin na kinanta kat sapay ta si kayo kuman iti mangpunpuno ken mang dispensar iti adu gagayem ken kakabsat mi ida. Ayan. Okay, so kunana ditoy from Ate Marilu Tarona Ballesteros kunana, wow, galing kaya sis kunana ni Ate Marilu Tarona Ballesteros. Ken kastamit ten from Guyang Manipod itingay Singapore. Ay kastoy kuno nga atok ko makita jay madilim na nakaraan. Ayan, so nga ininayan from Singapore kas jay tatlo nga makita jay leki. Okay, sige. Ayan, from Toby Kahigal Morgan, lovely, happy Sunday to both of you. Request man Janice, at nanayon ngay ayaten ka. Thank you from Ma'am Toby Kahigal Morgan. Kita ngay, dinudatay tayan mo yun, Ma'am Toby. Ireland po ito tayo, dito Ireland. Ayan. From Marlene Ziyor, kunana, hello ating musta, watching from Oman, ang galing mo talaga, kunani, Miss Marlene Ziyor. Ayan, kumusta kayo amin tangay, Oman. Okay,
kasama ti dagiti agbuy-buya kinya ti takwait gagayem ken kakabsat mi. Thank you so much kini ading ko Jenica Malaki. Yan ken kasama ti dita ngay Singapore. Dita ayan gabuyang-buyang. Ken amin nga gagayem tayo dita Singapore kakabsat. Thank you so much. Kunada nohang kami makabuya isut dub yun mi. Nga buy-buyaon no datay ngay free iti oras dan. So nga maraming salamat apo iti awan sarday na nga panartarabay yulata iti daytoy nga programa tayo Janice Live Show ken kastametin ka DJ ngay Dear Madam Damin every Lunes, Miyerkules ken Biyernes. Ayan. Isu nga thank you kada kayo amin apo. Ken kastametin ko na datoy nga Cisco dita Manila. Fam Ramos. Hello my dear Sisi Nympha, kumusta kan kabsat ko? Ayan, nalabsat ka lang sis, just like you Sisi. Ayan, saan ba naman ako nagmana kundi sa iyo, di ba? Ayan, so stay safe ka dita, Sis Nympha Ramos. Ayan, sabi ko mata, agsimpan to ni Tilubo kan agkikita tayo tumatlaang manon. Ngarod ka kabsat may sabi nga requested song. Nga request da dita nga Isla iti Hawaii. Dato nga Still Loving You kano. Ayan. Dato manan apo ipadas ko mga kantan. Kinankantak dato din ngam nabayag na dyan na kantan. So nga. Na? Nabayag sang ko tinokarato na. Balbalinan ta. Magpalaot ang padayan at itanmog ko. Ayan. So balbalinan ta. Ayan. Ci minor mga panti minor Ag nervyosa ka dati para arikap ko. Sa balin takit diti maramas na gagayom. Dakos. Sa balin takit diti maramas na yapag nervyosa. Guri ka man tapunasak man dati agarobos nga lang at tukat. Ag nervyosak sa. Alam? Na? Makapelo dati katwak apo. Yan. Okay, so para kinyayo amin. Still loving you. Yan. Okay, so dispensaran niyo apo. Sis Heidi, Agdarap or Doña Valdez. Hello! This song is also for you. Time, it needs time
love. Yes, I've heard your cry. And I know what I've been through. You should give me a chance. This can't be the end. I'm still loving you. I'm still loving you. And in your love, I'm still loving you. Oh, I'm still loving you, baby. Okay. DJ Apuiti, still loving you, paspasensya nyo di parte natin maudi kat masyado akong excited. Ayan, intertarayak magta ni pare dundunan kakaasi mga kumamkamatan piman. Oo, po aya. La pasensya kan pare dundun, ang kamadanagan tasikan tumati kamat-kamatak. Nga magsagana ka, po, delikado na siya ti kumama. Ipapate, di ba gagayom kinagabisat me? Ayan, tatlo at tayo tigunggunana. Okay, so kunana ditoy, kunana Sir Jonas Barker sa dito ngay Las Vegas, Nevada. Ayan, super kunana. Hello Pilipinas, kunana Sir Jonas Barker. Ayan, hello sir. Sapay kumata, tumutong time nga kikita tayo ito na bakasyon kayo. Ayan. From Island G. Sarmiento, happy Sunday morning and afternoon kada tayo amin kakabsat. Lumaplapsat kalat na bats, watching from Athens, Greece. Kumusta kayo ngay Athens, Greece? Dito ngay pagilyan ti Gresya. Dito ngay lumabasbasak iti paket buket. Kung kunanakot, nakagwap-buti pa nang iladawan da kaya digiti lalaki jacket. Kunadakot nakagwap-gwapo, nakatataer, nakamatmatcho, kasla Greek God. Apo, daytan. Jak pa'y nakakita ka iti taga Athens, Greece. Iso nga, jak amo, jak may spelling kakabsat. Ayan. Okay, so from Ate Joyce Rabago, yung mama. Ayan. Dance for all, watching from Arizona, USA, kuna ni Sir Sebastian Vintero. Ayan, Sir Sebastian Vintero, kumusta kayo amin tangay? Arizona, USA. Kan kastamit ni Goyang-Goyang. Kapilitan nga sublya-sublyanan man ang idol, tanagmayat, makapamurmuray ken makaikat homesick, ken makapukaw muryog ni amok nga nasimpot, ha ha ha, kanani, goyang-goyang dita ngay Singapore 1. Isunukpat O'Brien tatlo ang kay homesick, alakat agyam-yaman at na makatulong basit dati programa tayo kakabsat nga, pangap-up, mangsabsab kada kita ngay il-ilivyo kada kami dito'y Pilipinas. Ayan, so nga an-anusan nyo pa. Ayan, hang kayo mo homesick tadumtong to ti panawon makaawit kay tumatlaan tino agsimpa iti panawon tayo kakabsat. Ayan, kunana dito'y Marlene Zior from Marlene Zior. Ating pa shout out man anak ko the Freddie Mark and John Kelly del Rosario. Kastamet ken nila kay ko Onofre del Rosario J. Villa Lawrence. Villa Lawrence siya ba? Santa Cruz. From Oman with love. Thank you ading. God bless. Kunana. Ayan. Sa dito Madam Marlene Zior. Villa Lawrence siya Santa Cruz ba? Dito ba Santa Cruz? Oh, ayan. Hello Rasilas Couples, kuna ni Boys Rainer Eliaga. Ayan, umay kanto kanumanan kuna dagito yung viewers tayo. Ading Rainer Eliaga, tatanto kanuman ti chocolate mo nga itada. Ayan. Hello ate Leia del Rosario, dito ngay Barangubong, Santa Lucia, Ilocos Sur. Wow, kuna ni ate Leia del Rosario. Ayan. Kumusta mat ni Manong Lito del Rosario. Watching from Lanay City, kung na dati napintas naman ko, Maria Agnes Romano Antolin. Ayan, hello ate ganda. Kaya kastamat na dati Cisco, nga nagkasingsingpot unay, dito ngay Maui. Happy Blessed Sunday Sisi, kung na ni Sis Mary Grace Ordonio Isagire. Ayan. Kumusta kayo? Dito ngay Maui, Sis Grace, kastamat na kinimanong ko, Manong Glenn Isagire. Kunamot dati Beshik nga taga Dingras Ilocos Norte nga padak MJ Ahok Butoy Juan. Aya kunana. Hello best.
long time no see. Ayan, kumusta ka dita dingra? Sapay kumata nakaradkad ka, kan napintas kalata. Ayan. Okay, so, may samanan nga requested song kakabsat, manipod iti Washington, Seattle, Washington. Agga po iti Castro family, dato'y kabagyak. Jeffrey Castro, ni kabagyan, Jeffrey Castro, na may sagsagot ka ni Herlin Hernaez. Ayan. Kaya kasama din may sagot ka nagit so amin nga Castro family, dito ngay Seattle, Washington, kan California, USA. Ayan. Dito ngay agpakada akon, ayat ko. Ayan. Kuna na pa'y dito'y Michelle, from Michelle Kimangan Dolores. Hello, ate. Ay! Okay. Ay, akala ko kung sino na yan. Hello, ate Rosel Nava Abundo Torda, kunana. Kaya kasamit din ni Delma Yvette Santiago, kabalbag manang ko. Hello, ading ganda, kunana ni manang ko. Delma Yvette Santiago, kabalbag dito ngay California. Kunani, Sis Marlene Z. or Wending, Villa Laurencia, Santa Cruz. Thank you, ading ko. Ayan. Nakaayayat ka, puyat ni live show. UCC, kunani, Sis Alice Somera Pataray, dito'y ngay Lasud, Santa Cruz. Hello, Sir JR Dominador Rasiles. Ayan. Teacher iti Kalawaan Elementary School, may simirep. Damok no may kumanta tatay so nga nakiktutak. Ayan. Okay, dito'y agpakada akon ayat ko. Para iti Castro family, dito ngay Seattle, Washington. Kinimanong Jeffrey Castro, may sagot kini Erling Hernaez. Siksikan tulata, tikan agsangsangit, agpagkada kun ayat ko. Kastan biyag ko agsingsing et kanto, no awan nakton nga makikitang tu sapay kuma. Naipayan katiragsa nga umanay nga lagi pe intoen kag iliw na. Kastan biyag ko agsingsing pet kanto no panakton nga makikitang tu sapay kuma. Naipayan katiragsa umanay
sing-sing pet kanto nga ba nagtaon nga makikita to sabay kuma tinaipayan katiragsa nga umanay nga lagipin inton kailiw na sing kanto na ba to nga makikita to sabay ko na nag-ipayan katiragsa nga umanay nga lagipin inton kailiw na nga umanay gipin inton kailiw na. Okay, so na apo iti agpakada ako na ayat ko nga requested song manipot iti Shuttle Washington iti nga agapo kini kabagyan George Jeffrey Castro. Yan, may sigsagot kini Miss Herlin Ernaes kinti isu amin nga Castro family dita ngay Shuttle Washington ken California. Ayan, kada kiti kabagyak nga Castro. Ayan. Okay, so kuna na pa ditoy. Mabalinti ag request bibi tay kumaagnanayon nga ay ayaten ka. Ayan. Agnanayon nga ay ayaten ka. Sige, tay suntuti medyo iyudi tayo. Ayan. Tasakpay nga nanaganan. Sakbay iti amin, sabay ganon. Ibasak man pa dati ko na mayat daytoy nga abong manang pagyamanak launay tanainayonak ditoy tanapya lang nga pampalipas oras ng ronano agmay may saak. Agpakada akon ayat ko may sabot man iti Sumera family iti barangay Barrientos do na La Union ng runa keninang Globe Sumera. Ayan. From Miss Goyang di nga agpakada akon ayat ko may sagsabot iti Sumera family dito ngay Barrientos Luna La Union iti ngay Sumera family kinininang nga Globe Sumera from Miss Goyang dito ngay Singapore. Ayan. Kasi ko na akong kakabsat kada kiti OFW nga kakabsat tayo anos laeng. Ayan. Nustuntan kada kayo iti homesick when no pan nakaila. Ayan. Be strong nga kinanayon kumararag kayo agsipot ka dumatang ti panawon makaawid kayo tumatlang dito'y kakabsat. Huwag kayong madanagan. Ayan. Request man apo ti agpakada akong ayat ko from Maria Lucena Sumera ni kalkalpasmat ma'am. Maria Lucena Sumera kalkalpas na la Seroma gayam kalkalpas na la unay kapsat. Ayan. So hello Miss Flor Contawi Manzano Habab. Ayun. Sige, so may sapay nga kanta aputing kami iruknoy kada kayo. Deto'y kanta nga mo madatata pagkupyaak. Yan. Kadya may kabesa. Deto'y ngay dumteng tupay nga ta. Ayan. Dumteng tupay nga ta. Diyak amo na niya to ti dumteng. Amok dumteng to kakabsat. Ayan. Dumteng tupay nga ta ti aldaw. Ayan. So kada kiti maililiw apo, ayan, panunutan nyo laang nga para iti pamilya tayo, amin dagitoy. Okay? Thank you so much sa Miss Maria Lucena Seroma. May isa kada kiti sharer apo iti dito nga live videos tayo itata. Thank you.
daw nga mananam putrag sa tita din na mailimbak unayin tita sa tiyang iti alako mga kaiirutan apay ngamin nga sikat inag inayat inoran ora sikat tartari gagaya kaanon to nga tumtek di andaw nga matagik wag sutin managaya ninamnama nga kastoy di banagna ni ayan ayat nga sinangalta inaramin ku amin nga kapaela ambang pasublit ilangin ta dumteng tupay nga ta itiil daw nga mananap puragsak tita din na nailiwak unayin dito sa tiyang iti arako mga kaiirutan apay ngamin nga sikat inag inayat inoran po ora sikat tartari gagaya kaanon to nga dumteng iti andaw nga matagik wag sutin panagaya Dinggin ala sa init tuwirik na gumaw kawawa ngagsubli ka kuma kailiw kot na para nga agad mo pangasi sublian ng nabiyak ko. Ilocano love song, Dumteng Tupay Nga Ta. Ayan. Dumteng Tupay Nga Ta ti Aldaw. Pagkakabil mo dyan. Okay, basak man na po dagit yung nalagtawang kita nga message. Kutne, jakmat ganda basa man amin idan. Kunana dito'y watching from Patpat, Balaw
Palawan, La Union, maring request kuman. Bukel. Apao na yan, mare. Kati Publico Valdez. Ayan. Laki tanta mare, ayan. DJ. Bukel. Hello, Sisi. Pa-shout out man dito. Badok, Ilocos Norte. Kunani. Sis Jing Layugan. Dati may isang sharer tayo. Gagayem kan nga kabsat. From Ramos. Ag-request na man sis Jay Sing ni Ayat. Thank you. Kunani. Sis Ramos. Happy Blessed Sunday, Sisi. Kunani sis Mary Grace Ordonio Isagira. Watching from Maui, Hawaii. Kunani sis Mary Grace Ordonio Isagire. Hello, Mars. Kunani Mare Kati Fabrico Valdez. Umay kam tumanan paspasalay ate. Kunani Rainer Eliaga. Umay kay tumanan anytime. Kasama din ni pare Richard Ariola. Wako ni pare dundun ako nana. Won pare ako. Di kano ngay agnangapit nga gwapo na kat mas napiyag kano'y tatata na pintas dato'y kalugong na ako nana. Yan. Okay. Kunana pa'y dito'y kakabsat. Buri ka tayo basa kami. From Manang Isabelita Tenorio Reclusado ko na hello na imbag na malebyo amin around the world. Ading idol, just keep up the good work ko na ni Manang ko, Isabelita Tenorio Reclusado. Kunamat ni Manang ko, Joyce Rabago, always sexy ading ko. Yes, Manang ko, nagmana kasi ako sa'yo. Ayan. Kastamet din ni Miss Lita Gieb. Hello, Madam Lita Gieb. Hello sis, kablaawak mamet. Digitay sibling ko, dita Suyo Santa Cruz, Gieb family and Bustillos family. Kuna ni sis Lita Gieb. Ayan. Kuna na pa'y ni Manang Joyce Rabago. Ayos, dagitang wordings na dagitang nga kanta ating mayatad na pagkakatawaan. Kuna ni Manang ko Joyce Rabago. Ayan. Watching from Greenview Village, Quezon City. Kuna ni Manang Lita Gieb. Jayman Iliw ate, thanks. Kuna ni Michelle Kimangan Dolores. Ayan, hello Miss Michelle Kimangan Dolores. Ayan. Ken Kastamit din ni Manong ko Wilson Rivera. Hello Manong ko. Dito apo dati ngay naimbag ti pa nagpuspuso na nga Manong ko. Ayan. Good PM kaplaawak man si paring Ram, ken paring Lee, ken mareng Badet, kunani Manong ko Wilson Rivera dito ngay Australia, Victoria, Australia. Ayan. Michelle Kimangan Dolores, hello po from Maui. Ayun, kumusta kayo? Amin dito, Maui. Happy Sunday ading ko, kunani Manang Melchora Ognilia. Ayan. Ines Kabalbag, kunana request man agnanayon nga ay ayaten ka. Yon. Kunani Ma'am Aida Angie Angeles. Nice voice. Kunana ni Ma'am Aida Angie Angeles. Thank you so much Ma'am Aida. Dita Ma'am Aida Angie Angeles. Dita ngay Vancouver, Canada. Hello ading ko na yung bag malem ti Domingo yu amin. Dita ko na ni Manong ko June Dazalia. Ayan. Na kunamit ni Antik, dating ngay Antik, kabagyak ni Auntie Marilo Corpus Castro, naglaing ka nga talaga anak ko na thank you so much Auntie Marilo Corpus. Ken kasamit din kahit kumuna kablaawan mo ni pare Arthur, kabagbag, iti naimpag nga oras kan kanutunit at tangagundaway, ken kasamit din ni Mare Lina. Ayan. Kunana pa dito, Riza Joy Urbi. Request ko man ate ganda, mamimiss kita para kinlakay ko man ni Francisco Barit. Ayan. Hello sis, Janice Tulete Rasiles, kuna ni Roan Maki Seguritan. Hello Miss Roan Maki Seguritan. Dito nga Singapore tatay sis Roan Maki. Ayan. Kan kasamit din, ikaw latan ma'am, kunamat ni Maria Luzena Seroma. Ayan. Di ka malipatan man ate, kunana. Ayan. Okay, so agibasa na ito man, damdamang kakabsat. So ikan tatay, pwede gito yung dadumang request da. Agnanayon ngay ayaten kayan. Ang walang, ano tawag na dito yun? Walang katapusang, walang, most requested song. Nasimsimple, gagayim kin kakabsat. Okay, so dito yung nagkakabsat, agnanayon ngay ayatan ka para kadigiti so amin nga nag-request. Agnanayon ngay ayatan ka. Hingana ken patay.
uray numatay tanton, iti kabilang buhay, agsarak tantolatta. Manana, yan. So, dito yun apo, agnanayon ngay ayaten ka, para kinyayo amin nga sangapada. Nagriga magamti, ag sapatos, tikas yung nga nakatakder, aya kakabisat na. Madamdama, agriyo maakmanan. Okay, so take two. Pang babae ti pangalaang brother. Yan. Lipatin ka ti kunaknge saan tinaiwa makayat nga na isang sangayan ayat kinalik kaguma nga impapay mo pudno nga pagkairagsaka tauray awan ka malaglagip ka dagiti ladawam indaak makikita dagiti narunway nga inangaw pa tumurim lulwa tunggal mapanunot ka agnanayon nga ay ayatin ka ipagpateken pudno patungtuin ka tapuray paino imanayo ka imanaw ka nga di na magunas man dito imanayo ka nagpagkata magunas man dito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso agnanayon nga ay ayatin ka ipagpateken pudno ay dungdungin ka tapuray paino imanayo ka imanaw ka di nagpagkata nga ay ayatin ka ipagpateken pudno ay dungdungin ka tapuray paino imatayo ka imanaw ka nga di nagpagkata magudas man dito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso magudas man dito'y biyak ko agmay-may sa kato'y puso. Okay, ayan apo, pagpaspasensyaan yun, no, agawan-awan, tad dati tumawtawag, nyamot tan aya. Kaya tumawtawag apo saan kaya pila, kadi nga tumawtawag apang pag-aasi, yung kat madama iti, live me. Kat ma-interrupt mo tinarot ka kabsa
kabsat aya, paspasensyaan yung gagayem, no, paspasensyaan yun, no, agawan-awan. At gagawin nito tumawtawa, gay apo. Okay, kuna na dito'y, hello sisi, pa-shoutout man dito'y Batok. Yun. Kunamat ni Erickson Gubang Paulo, Brinigitakman. Yun, nada. Okay, so, number mo't nga road. Ayan, kuna na dito'y, ang walang kamatayang agnanan ngay ayaten ka, composed by Charlie Angel. Tinukarto yung namutoy biyang ko na ni Erickson Gubak. Paulo, ayan, dito yung apo datingin na laing nga tumutugkan. Para ramas tayo. Dito yung nga, par na iti norte. Ayan, ni ading ko Erickson Gubak. Paulo, maragsakan na ading nag-comment kami. Dito yung nga, programa tayo. Thank you so much. Ayan. Gubak. Hey, sound check. Mahiblada sa papada. Di lagi di makatututor dito. Taw-tawagan aya. Sunod dito nagtaw-tawagan apo. Ayan. Hindi para tukal nagwapo pa. Kuna na ayan. Frederick Habok ne bats mo. Uy, kung kuna na lang tabats mo kami. Nagpiksa. Okay, kun kuna na lang tabats mo ngamin. Di ba, Frederick Habok? Kun kunam lang nga nalaing. Bats mo ngamin eh. Okay, kuna na microspacio kuna na ate pag-i-play man tay kantak no addan kuna na. Ang kupay na iko ating. Ang kupay nga na i-transfer. Yan. Di ka madanagan tayo ito no maminsan. Di jay. Amin to. Ipatukar kunto ko na kumayan jay. Dear Madam Hey, sound check. Ayan, pasensya kayong apo. Yan. Sinong batak man lang ngayon. Okay, kuna ni Ma'am Aida Angie Angeles. Kuna na dito'y love the outfit. Ayan, maraming salamat, Ma'am. Ayan. Okay, so DJ Apo tayo agdanayon ngay ayatan ka na kantan apo. Kuna naman ni Maribel Castro Eka. Shout out naman dyan, Madam. Ayon. Hello, Miss Maribel Castro Eka. Ayon, kabagyak dito yung manan apo. Aming Castro kabagyak. Yun. So ano Castro ka, kabagyan ka. Okay. Okay, may kang papaguntay kang tatapay din ito yung nabat-bati nga request. So pasensya kayo tayo na apo ko dagtaw-tawag. Okay, so dito yung apo dito request yung iliw. Iliw para kadagiti so amin nga maililiw, kadagiti patpatag na itibiyag, kadagiti so amin apong maililiwan nga agawid, kadagiti so apong nga maililiw, amin nga maililiw kakapsat. Nya mga klase ti iliw, sa dito yun natin iliw. Agkat-katawa nga tanay sis Jing itata. Isturbo na ito tumawtawag ko na siguro. Ayan. Iti mali jay ini iti nagsapatan titataw ken langit nangaye ngabuya di na imatanga ngaysot mangi parikna iti pa na may sa
voice. So ituloy tayo apo. Pasensya din nakadadon ka kabsat. Kat nakadadon ti interruption. Dito ayan talot tayo. Toy, panan. Ituloy mi apo. Kiti lawa Murusine tisikngi Bunteng ton tiserdaan Agari ti ulime Tagkirayaw ti lamig Makita kila kumain Uray no teretek lain Mabang aranin ko'y rikla Maet-et-met to'y ilim Ketitik bigbigan No sumingisingin jay inim Itinag sa bataan Tidagakin langit No bumangon ako
kas request yung kabsat para kadagiti kakabsat tayo nga maililiw dito'y Pilipinas ken kastamit at kadagiti patpategda. Kuna ni Noven Rasiles, shout out to. Noven, Henry, Sunny, ken ni Manuel. Ayan. So, gugayam ken kabsat mi kadagiti taga Santa Lucia, Santa Cruz. No kaya yung apot ti mapan gumatangan iti adu nga tagila ko da may panggap iti taltalon dingwen tarakan oran nya nga tartarakan apo mabalin ken kasamit ten anyaman nga kasapulan iti taltalon mapan kayo laing iti Kudjamat Agri Supply dito Santa Cruz Ilocos Sur DJ nga magatang yu ami dagiti nga isap sapulan yu iti nalaka nga presyo. Ayan ipagayo laing lukwa nang nagbi iti Janice Live Show kuno yung tapno no adlet iti discount yo. Ayan kuno yung bagada discountan yu ida Noben Rasiles, Henry, Kenisani, Kenny, Manuel. Ayun. Alright, tayo man chichiwit. Kuna, chichiwit nga talaga. Okay. Ken kasamitin ko na viewing from Alagapan, Cagayan Valley from my father dear, Felin Tolete. Ken kasamitin aminin nga agbuy-buya itang tanga gundaway di tangay Cagayan Valley. From Michelle Kimangan Dolores, nice voice ate, thanks kuna naman. Ayan. Pa-request man ading ko tay kanta nga agsubli ka to'y den nak, thank you. Kasano na tayo agsubli ka to'y den nakon manong Jun Dasalia. Aguray ka ta, i-search kung tupay no niya DJ ka nakadado nga kanta iti agkaslag papada iti title na jakpay amot tono natin daduman. Ay, apo. Okay, kuna na ditoy. Para man madam ata nga kanta ati asawak ngagmay may salang ti pusok. Kaanon to nga ta nga dumteng ti aldaw nga mamati ken asawa. Good boy siya ako. Dumteng tupay nga tayon. May sagsagot ka no kada ti asawa ni Sir Reds Ariola. Hello sis Janet, kumusta kayo dita? Message ni Reds ko na. Para man madam ata nga kanta ati asawak ngagmay may salang iti pusok. Kaanon to nga ta nga dumteng ti aldaw nga mamati kan asawak. Ay, good boy si ako. Yon. Apay gamin na Sir Reds. Siguro ka bad boy kaya. Okay, so kung na pa dito mura ka tikitag-digitihan ko pa yung naibasa apo ko kababain mo nag-message sa di mo pa yung imbasa kunadan tumanan apoy so mababainak no dad tumata dito yung gamin ngay pagkit kita ket no dad tumakat hindi siya updated. Ayan from goyang-goyang ko na nalabdat song iliw makapailiw permi but I love also the one who sing the song naglaing permi mana ay dispensaro nung kat agkarawan tsak amo no namin ano nga in resume deto yung ngay cellphone ko ta agkaratawag mat dagito yung kakabsat tayo nga tsak pa'y nanggag dinaganan. Ayan, you're the best nagmaya. Extend my hugs to my dear husband. Ay husband gayam. Papa Doms, I miss you, sweet moi, with the two sulpeng babies, Daryl Jones and Danica Jean. Miss you kids, see you soon. Kuna ni, guyang-guyang. Ayan, may sagsagot ka nung gini, Papa Doms. Papa Doms preach. Oh, yun. Nga Papa Don preach. Papa Doms preach. Yun, okay. So, ano di kantang maude? Kastamitan kini Kuya Marlowe Ancheta ano ba? Dati ngay manong ko nga gusto iti dimples na dito ngay lanay Hawaii. Day taman kunana ni manong ko Marlowe Antoinette Ancheta Anyop ano ba? Ayun, dito ngay lanay Hawaii. Thank you so much si panagbuy-buya yo Kuya Louie. Ayan. So ikantak dati may sapay nga request kagabsat barang no kabisado pa awan sakot to. Okay, so dito yun apo. Ikaw, yun. Sa pagpaglaw ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko
akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Higay at pag-ibig ko'y ikaw, at hindi pa ko umibig ng ganito at nasa isip magkasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Puso ay nalumbay ng kay tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ng may kapal, biyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y ikaw. Okay, so DJ Apo yung request yung nga, ikaw, yan, ikaw lamang ang mamahalin. Yun. Dapat i-check na iba sa Apo. Pero ba't kitang tayo, yan. Okay, so naibasag met nga ta amin ang kagabsat. Yun. Sapay kumatawan iti nalabsak. Tadyak tukit di man makabasulon Apo. Ayan. Kung na dapat tinalabsak ng kung may basa Apo. Ala, dispensaran yon. Si kayon timang punpuno ti adu Apo. Ket kadagiti requested song yo. Ket kasamitan kadagiti dadu mga nga naikanta kakabsat. Ala akot sapay kumatinton sumaro no. At dakay tumanan ti sunto ti panang kantak aya. Kat ni ato ti agkaratawag Apo. Agad-adap mo nga rin dito agawan ti signal no kwa. Ma-interrupt no kwa dito live tayo. Kat agkaratawag dan. Tsaka mo dagiti tumawag kakabsat. So nga, thank you manin Apo iti ans yung nagbuyan, nakidanggay, nakikinawiwit. Ito yung programa tayo. Jet Live Show. Powered by The Boys. Kat thank you so much kada kayo amin nga nang-share. Kada kayo nga nag-request. Kada kayo nga nakikinawiwit. Kada kami. Nang nagro na Apo nga thank you. Kada kayo so amin nga mang tartarabay, mang subsuportar. Iti dahito yung programa tayo. Yan. So thank you so much. The Voice President Kuya Romel Viloria and Madam Press na Lorna Galario Viloria. Dito ngay way pawaway. Kasama ito The Big Three. Dito ngay London. Sir John Kyocho. Sir Tony Bravo. Kini Sir Bong Cachuela. Kuya Darwin Avierda ngay Riyadh, Saudi Arabia. Mami ko ay Iida, dito ngay Kyoto, Japan. Auntie Elvi Tutup Gawiran, dito ngay Oregon, USA. Ni Ma'am Irene Ramirez, dito ngay Dubai, UAE. Dito ngay Honolulu, ito Ariola family. Ni Manang ko Joyce Jimenez Rabago.
ken ni Kuya Ray Gray, kasamitin ken ni Pare Richard Oriola, ken ni Mare Malit, Sir Reds Oriola, ken ni Miss Janet, kasamitin ken ni Manang Bel Kabuslay. And of course, itamet Vancouver, Canada, ni Ma'am Aida Angie Angeles, iti si Bubukil nga Angeles family, dito ngay Lanay Hawaii, ni Sis Heidi Agtara Ordonio Valdez, Mare Ganda Mary Grace Ordonio Isagire, ken ni Ate Ganda Agnes Romano Antolin, kastamit ken Tita Maui, Mr. and Mrs. Mary Grace Ordonio Isagire, ken ni Kuya Glenn Isagire. Dito ngay Victoria, Australia, dito yung manong ko Wilson Rivera, ken ni Miss Abigail Rivera, dito ngay Saipan, manong ko Pululiana, ken kastamit ni Miss Goyang dito Singapore. And of course, kakabsat, maraming salamat mo kini Pare Arthur, kapag dito ngay Waipahu, Hawaii. Ayan, ken kastamit din maraming salamat apo kada timanang ko Marilu Tarona Ballesteros dito ngay Honolulu, Hawaii. Ken nang nangruna kada kayo amin kakabsat nga at talata nga agbuy-buya ag comments, ag request, thank you apo, naman pa'y sa mga makanta amin nga request yung pagyamanan mi apo ti ado, kadagiti sharers mi thank you, ti ayat yo kada kami, kat itinagan ni Papa Don, nga para ramas, para tugkel, niya pa ay para arika, para manso, magsulat ta, ice baby nga kunana, ni Papa Don, thank you manan kano apo, dati kan lugong na nga napintas. Ayan, kan kasamot na dati na duwa pagayam-gayam kan kabsat yung Janice Rasilas, dati programa tayo, Janice live show, kan kanta kat katawa kan istorya ana dumaduma. Ayan, powered by The Voice, the Brotherhood of Ilocan Jazz Singers. Ayan, kat diulip-lipatan apo into the bigat, Dear Madam Damin, agsurat kayo na apo tin nakto ibasa ta mga bak, may sa mapili apo iti mga bak, iti kada bulan. Jakto lang amo kada di sponsor tayo no. Dati first prize, second prize, and third prize. Jakto lang amo nyo nito ti kunana apo basta pangabakan nyo iti dakkelmet nga gatad kakabsat. Ayan. So nga, surat kailan nga surat apo kada iti istorya, pasamak iti biyag tayo, pasamak ken ayat, pasamak taglawlaw uri anyang istorya apo. Tain nakto ibasa. Ayan. So, nimbag nga oras tayo aming kasangapada. God bless us all and to God be all the glory, the honor, and thanksgiving. Nga oras tayo amin. Apo, thank you. Kasama tayong kablaawak gayam. Dito nga California, iti Ragasa family, manong ko Warlito Ragasa, kini manang Dalen Ragasa, ken kasama tayong kini manong Babis Sabate, kini ate Josie Ragasa Sabate, dito nga California, USA. Thank you so much. Hello, Manang Cecilia Cades. Manang Cecilia Cades. Takit-kita ka manang ko. Sorry. Thank you amin kada kayo kakabsat. Thank you. Papa Don Baban. Marie Tejero is watching. Thank you so much, Apo. Rose Balmaceda Tiri. Hello, ma'am. Naikanta di request mo itatayan. Thank you so much. From Maui, Hawaii. Thanks adin ko kuna ni Ma'am Rose Balmaceda Tiri. Thank you, Apo.